ner malaken yam ka nas dial content baro ni lingwasme anda mandu ni shankos nyam la non ruashni kan wero 9 TV channel ka jan gwasme bana ruache ka kui anyak terrorist bana kulwe ka tin ko kena content lat karodien me heartbreaking news ray duaran ka gambella ku la doro shal ke pul koda ke makot bana tin kon shadin latin bana kelinkel reporten cha non gwasme bana jelinkel lode en wo ngum shoda lat ki ngum tuogon doro shal ko makot chirmanda ngai kon dial no te ke tibe be ti charen la ni ka gwase dan ba te mangwan shi ka bech nyok ba report me bana jelinkel ka dob dan de kon dingje kan konun yami jiram jidid gwasme ka Nuer online TV channel gorijen wojin bi ler me bi nyane ko ken ka bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan komite ga mishi bere gwasme be shwamala shube keji ga jo chalat gwasme mi mo ler mbe beje long re doare shal kamo gambella kule la mako chalado nene shawut kana gat ka dangro no ki wut kana gat dangro shi ga rejek re woje shal ka mako no so man to gene la ber wa shi wore wishin binemi mai kon dial mada le rode la ber wa mi ci shoba ka wor ka do bran chalat ke je wa cha gwandi tala gwan gan cha mu ka bon mi di long cha ber ka cha gat ka dangro chalado cha kanak no gwandi bode wa tega mishit kana me le rode re doara me mishol kono me gambella kula la doro shol komo tang cause jen part of tang and makot jen go dana to reacting ka kor gon be la kon raje longa kwi gambella no tene no wala la no gambella ngum nyon kan wereten ki ngumi mi la no la kana katina ber ala ber tiken annual terrorist group in content kan weri gane de share ala ka kana like de kon laro bon mi share ala ka kan ne de kon la annual community ko bi kan ka moish ke yo gwa da nan shi weri kan Michigan werna ga tera mo mission wer shi na gandan ma moy ke yo na mo karun te kon ci ko right na long and go wer gambella shushke gambella te ke dini titin kan dina to ka kan re kon go ke no de ka wije kan gang banedi ti to shalka ti barti ne ko ne ke kon na kana shi ne tin kon la ordinary people go ala ke no yen wer na ka ye bar ngum shi ador ya le ka ngum shi anyin ke kan Nueri te do mi machikan de nyin ka berga ja rewi ka gambella men yam janene ala Nueri ke civilian right anyok tana re kuma kamitene de ne tegaten so mete ga mila rode milari ga machanga je no riek ne din konde respond de kala de ne shet ka police ne okay mishi berchi na chikin na yo ne ken kon shawe ka bla jigin ga no ke former police ke de ne ka gambella na won so kana to kana kon na kana so ne kon dong den wade ka gang de kala ne kon la police ne wer kon ne kon na kana ka police ne ber no so ne me mutuong ne shang kan ko dia yen ka lingten o chan wer chan na gwa me chan wer cha ka bush ka ro chen medan kon ling medan ka gambella ri ge dan chutuong me chana bar re torbiel ka shune ro shuka tes liske shune dang ro shuka liu and when me na buna gambel je bitene ko ba nwere ga nwer ba barten de la student chikon dialo chane kene but right now in this annual terrorist group ala ladin keli wo bi ken wer bi ken ka pen chiang re ka gambela bane de kona bel ke lungda la netin kontin la atila nweri tin taka power ke tin taka luang shumane de kontila ordinary people they are simply living their life ngai ken no tek kume te kume te nyam dien ku kana te jok kume ko jen ta dan la latke re wike le la win muteke kume la kume jela na la ka gangoni ke la ka la gorno telere ngbutu okake jen ta dan den so en ne konti la civilian sha na cha bel ku en ne konde kon gang kanetin konti la jukume but jene mi choku to kono china kono da wo jelo shire ke otok da wo dor shal kame e makot gwade nan ke 2024 chi kon kore dan chi tok ten chana jene right me chi kor me chi tok chi kon dial ne no shika we me ne kume de ni bun chi wen bin mi shaka na ber ko wa ber wa ka gang de kuli jogo no ne gwade mi shi kan le labes kan ber e base mi share le je ka gwade dan tie ke makot kan jare alle ka tika metin wan meti didelong dio le na lingo no te me ken kap ko da dom me ken cha ka blora ban kap ke kume ko te ne te moy ka me ke ko kan ka me ke
je reason dan en dong men shush kana ka gambele ami chu jo go sha Nuer sha ka nak tiang ka war ko nak ka tiang ka chan dang ro wi de badak kan pen ka chan dang ro de bangwan no ka Friday no ko shi bari gan mag dor dan ti tin den chu to ko no bi kana bi kan kana la shir me ku kan la kan ala shin kele jil kana golo bi kana bi kan ka shu nak tin shir mi shaling no shi kan diet bar barum bej bo ko ka ta dan ti ga condition den ka gar ka dang ro ti shi liu so it mean that ala mi shi ben kan bar la wu kan match dor mo dor shi kan jigon na me before that chat take pinin wane kon kan chika warning ji kan to kan ko la Nuer we dan ka gambella but warning to touch Nuer kan kaling ta ka pello cha kaling kan so men gore janan biya ngajalo miliu kon la nari na ga shenkin arbu ganga gambele and dor kono to da we to lon karin ko de karin gang ko sha ye de nang ne dor kun na gwan muti yentin na mo chelet right shelere no mone so na me der we ka ye ko de yen ling gwan wo me chi tok tiang dor shal ka me gambela aring mudi de long so bana full report ban yo je ka gwasen be ala anyak terrorist group ka tire rom ni kene kon na kan wer da dom ni kene de kon da na kan wer dorin kon tigatin especially da which but da which me chi kon be lat ka je long ko ken don ka rodien teken ka me gang ka rodien ene re ka rodien gwadan teram tel gwadan da mai der je tene de gangana ke dini a chang jini ti ka maj bungo de ba ji gwan ba ji kap ba ji lom and then ba ji yen lora bang wan ter Nuer ka ji ter panken kan Nuer panken but tik gor je ba gang long so instead of don't be yalu mun da mor don't take me da we da gang je chang chi jin karwa de na mo mi je ga long ja kon ko telecom dot re we je mo mi shal ke gambela so bana full report ban yo je ka kor ka mi shi dialti shi ka tok bana we kaler ko ken kon de kon kle report be nyo ya kel gwas me bala dung Dr. Riek Machar okay Dr. Riek Machar cha jigno jen teleje mark kore dan chi tok re which ka Nasser right now bana report me ban je linkel ka do bran chalat ke jeken ko lat ken no ne Dr. Machar tele riek te kone sharen lat so kuje mo kana waka free kama da le road but te mi chakulat gwas me mi bi kona linkel do bana free keje why ngwe free keje mo ki ngu mi lat keje no je ne free and then bana mandan to bana jiling ko watele audio ke jo mi chaje ke tele video ba mi chaje mi lat Dr. Macharo ma ke dini assess PDF ke nyenya ke dini assess PDF tele gwam chaje tin ke tele gwam chire mi charge laten but ke jitter Dr. Machar tene de konen gwan ke Machar te ke dur ko gor kano any problem chi to kan community kam den ke deni woje me michal ke me SSPDF ke kirme ya la deni jane ba dui dialati ba kanang ba ko lat pinga ba ko lat ke Dr. Riek Machar so jen dan le ro de no chi o te Riek Machar mi chi dur mi she du te Riek Machar mi chi dur shi dur so ban report me ban jelin ka ta dan en charge nun ke je ko de kon te ke ngach kam dan le ro de anoti dial lat ke ne ke Riek Machar shio jen te dur michalat but wa nyir andan enyer keje jen do badan en men goro jen wo jen de gwan keje ban full report gwasme ban jelinkel ka do badan en shiname che toje ko de konti ka ngany merong of course ketin kon lat korodian gwasme Dr. Riek Machar shirmenen koname ka report dan cha no ngwa ba kulinwa yakele okay Riek Machar menan en chalat ke kwire gwasame netin kontin tere loke gwadan chalu shaje luktin there's something here mashallah a different lawyer nying South Sudan first by President Dr. Machar tin chicken tin chalat a prosecutor chicken ka challenge tin konen chalat netin kontin gwan ke Dr. Machar do be dan shi den shi liu je mechi commander in maju dak cheliu ke je rewich ka Nasser no take a challenge ni jikan kalat ke do bdan weekend jen wo can all the testament in chalat ke ku Dr. Machar rudi and dial chi talk no so ka jo chalat gwase me ken chikan tungwalun chikan ke ke jen Friday in paiwu she defend lawyer Dr. Machar chikan men chal ke cross examination chikan lat gwan mo taken te dial te konte chalat wude dan e chit metik gwase dan chalat ke je gwanu general majudak inaga Dr. Machar no chakul jigono ne ke cha prosecution ni witness ni ken chakati no ka do be dan no shire ke to ko je
a chaga jogo no yen take audio ke jow ke video munyo Dr. Machar gen laro na ke general major gen jalaro ba major general David Majudak ba janek no ci general Majudak cha janek ke report ane chala do cha nek ne ti ke haros ni ke ti chop ke jendang ru baro la body gane ke no ti cha nek ke changa baro ka pa diok wa de dan wa kwa evacuation kwa jala tin ki wo ke kere which mo kwa la nang kan nasir sur kwa nang malakal ki nang ke jupa ya ga jugo no te minyo de gwa en wo ne ti te Dr. Machar te ke titin no ngai kone Dr. Machar cha jo gwan ka tungwan long so chira me ke jo dan chala do tele duor minyo de tele jo ke tele video minyo mu ku jo prove no riek Machar ajen to border en wo Major General David Majudak anake ken netin konti la bode gane ke ko jendang re baro wade dan ko to kam dien ken Nuer wayam shiri me dan ngai kone so right now commander show ko lajene witness dan ki nen bun mishale Major Peter Malwalde again a part of military investigation gwade dan ne shi court talktin gente testify ka Queen Nuer Army militia charam kel che jagwain ka Army militia ka tai dan ko che to je wude shwal ke kang makane che je la no kang makane is responsible for general death ka tai dan che lat ke je jene kang makane e jaramadan e jak general Majudak ko ba jenek che jo mo che jelat gwa me cha cross examination charge latin Dr. Machar defense lawyer team la wude shwal ke kurlu al kur che Major General Major Malwal che je teje nene ano mete ke evideni to nyu de gwano kang makane jaram dan nek Majudak mede je nyot no mete video ke take audio but she would me Michelle Malwal shela do nene I am not aware of any audio or video where Dr. Machar ordered kang makane to kill Major General David Majudak she Major Malwal che jomo che jelat ne de kon la jungoni ki ne de kon la judge ray duela dana lukten genetele evidence tele audio mi che je tele video mi che je but kang makane chala do jaramadan enanga menak Major General David Majudak ko do mo be ne ka Dr. Machar anyok cha anyok committee ke jamone Major Malwal cha anyok committee ke je wude me Michal ke kulu al kurene no ka Jordan chalat gwasme when praised on the command structure Major Malwal stated that no soldier can open gunfire or attack a military garrison without order from a commander awat teledich medejien mede SSPDF ki SPLIO base medeja wo mak atelo dormishe ben karamadan la commander in min Nuer yami me commanding DNT ka Dr. Machar ki ramdan ten wenamo la commanding officer ajaram dan de order de jokuluto batel order me chatu gwas me ne ti ke militia ne ken alas civilian militia de gankane ne ken so tele order chaka ngech tell me can about order dan ngonke kume so they act according to how they see fit for themselves right so cha jugo no mo la to ga ni siang miditin so ngai ke no ka tok de telo dor mu cha tu ko dor mu cha tu la ja tu ke kwer men if den ba ka nyot ba ngaje no nga ka che order che je tu ba telo dor mu cha ngun so cha jo mo cha je la di no ko telo dor mu cha ngun then no way mu de da ma cha da la Ramadan and top order no anyok cha ka nyok tejen wo an gwade dan lat ke investigation ke je yen ka query ka me dan ci to ka Nasir kan yen investigator team sha were wi chal ka mo Nasir sha ko gwich mete diale kon shudien lat a shude chal ka me Malwal men ku da ma chala gwain ni ka ninte kon chala do all the evidence in kon ni ka kola kune ka kan ka testimony kon de sha no ngani te kon te jen ka Nasir ya jugno we mean that Kenya no gwade dane togrekten Kenya no gwade dane togrekten ka battlefield ko de yente ko ne togde ne kolone so bi abtinye ka you can way yes a chi defend lawyer ba chi kan yoko te gwasme no en wo ne te kwanke
rei wich and wenemo anga mo kwenke order be ka kirma yadit wale nga ano chikan lado order be ka deputy chief of defense okay ajen gwada dana betin kanetel kirma yadit tele jetet tele mecha lat and go yen we are gwada menene wa order top keje tele president tele jetetin ka tadan chikan lat. The defense also questioned the scope of the military investigation. Major Malwal acknowledged that a committee formed to investigate the Nasser incident did not interview 3 senior generals, including the former and current chief of defense force, about their role, as its mandate was limited to gathering facts and identifying the attackers. Watele evident can get you the no major can all laden with me and no ladi let can elengo. Tell me chicken lot. No. Anyogba. He also confirmed that he was unaware of a visit by a security committee from Upper Nile State during the evacuation, though he noted that then Nasser County Commissioner, an accused individual currently at large, was present. What they done kwa lat ka jen wo ba ne dialati ba kanang special tidial token ka medane cha gor and wo kan de ne ti de ne te cha jak akir ma yadi ke tedu do ma chal ka Johnson luñ mi mo cha pose ba I radio chela do ne washi general chi wuri chal ka major general majudak no charach eno de mi de jak they need to corner a civilian intere we can Nasser they make de ka kef they disarm de jalat jen do be dana shu kirma yadit shi order YouTube ka kama je major general kama je wuri shalom Johnson luñ kene kwang shora le no we ka Nasser nanga dej mi shu kana cholo shale troop rotation but in reality ni ken yam chala da gwano ken wike ko ba mej ba ka kef so mi shanen ka social media ne dia so ne me aje ne kuri dia ku ga triggered then shu Nuer waya mi panke ni weni go okay buka make bananga ngono baka nyinka ka instead of baring machar kan jikwar baka matin ajen kwala cholo na me a politically motivated case okay cause ramimo michi te kamanda lero de mike dini la talk de kan order and be ka kwerende kana calling but tele kwer milinka na kan Nuer waya me so ko no chadi al chakatich tele mi chajek Mlerode anyoka no ba troop rotation ba jalat by the way ke report shanong awa chi chongba ko wa ti unified force staten de dil nang ne unified force kene konde nang Nasser mutega troop rotation lat ke chira major community chikala do ne no ngane unified force menere blinka ka jenta dana chalat ke jenono go take a clutches ni to wanti chi tong ni ke 2024 right and gwade dan chi kore tokten the reality nyo jeno ne te konte to ko dor e point de enkel me yadit ka do mo gore jeno berik bakalat ke so wuri shal ke me major Malwal ka ta danan cha ti ke je wango da ba ti ke jen shan ka kel ka pai wero ronkin dangro jen dangro de che ke je lat ano te ka tun wana ba ti ke je ko ta ma cha di al cha ga yoniam cha ju go no ko shi de je che tak che we gwa de right natin tagu jeno ba look ba yot ka changa kel ala jelat jen gwasa dana ba jinyo mu aje titin chiga ti shaling team kan all the evident te ko ne kan kalat goin kan dakar machar ka ti dial kan ji kwara dang barotin koken dakar machar pot kang shol mam pal dor garu lampoch lieutenant general Gabriel Doblam Camilo Gan Michael Mading Yakrik ke Dominic Gat Gokrik ne the team chaga gwain kel kan dial to be ran chaga gwain ke chaji go no kan all the evidence shall present in the court kan jen quick cross examination me chaji go no riek machar tele jele titten no tele order mi chetop tele video ka tele audio ke jo mi chenyo dan go era mi mo link to the incident in Nasser ne te kontenyin kan Nuer waya militia Caribbean ti chicken gwenye no shiang je ba kan re kontenyin ke kume SSPDF so no mo mi sure a lot no so ka chang no dia mi ba nyo ko mu ke jego do de de gwe ke so right now Ramadan cha gwan kang makana je Ramadan cha gwan no teketet ka tele dan bom nyo da chang video da ne cha nyot ka je no rajatin malara je no badar mo baja dak no nyok chicken
kore nya me chi tuong ne ke tuk de no la ke je no kir mu yadi jaram dan dang mal of course to ko 2018 me take true rotation malatke they can mal they can azil gor but kir chaka tuk before that gwa de woje ne ri kola jiko da kuma chatin woje ka governorship ka steniken no kala da negatin so ne me ke lu chenyu da gwa no take ri talk but kore me dung nasara me different from this one kore to ka western equatoria to ga baka kwi ko wake ne ka enda kuma cha chi jan to bodo robo la ran gwinje no sherek che talk so ba an ngwe baro da gang so that was the reason so right now jojo gwa no the next court hearing ka changa kel ka pai wero and audio je bete ka tok mi betok but right now cha da kuma cha je ken all the evidence no jen tele je proof mi nyu da no jen kwa je link ka ri ga da ne chi chore wuche mo mishal ka nasar ne lere me je na gorno de nyu akon kelen ban nyu je ga lere den ya te kamal bye bye